kumzalo inavi amhakhi jigsni agizani tsala katani kininam kupungu Ayeghiqha zamlu Sutsa Kithe akoto kami pisni Israel gaku minister laki Eli Cohenno trakani tsala lono pikiuno tsala namo Iran gaku na new Israel gaku lo bomna aki laki shipsabe ke pusaye new Israel gaku na amkul ke launo Iran gaku la aki akhesho bomna shipsa ke pusinani ipi amhakhi jigsgo asazani tsala lono wion new Sutsa Kithe no pikiuno Israeli Defense Forces kushimi kono ishidolo akoto no Iran gaku alo nuclear wishna numla phel chekiu a kolo agushi kiu peithano bomb besubes kiu hipoye Iran gaku na pana gaku nuclear bomb ko achala khami dolo mla phelvenia kiu gongno Israel gaku no nuclear bomb la chekiu atipa ko kumze shiptha khaveni pi akpo shani ipi United States of America gaku President Donald Trump no Iran gaku pelo nuclear bomb la phel pemonya no Iran gaku sakpe mi ko sasa gotu punguso agupta shive kemu Iran gaku na United States of America gaku sa lumono pana Iran gaku nuclear bomb la pelvenia na igona kapta cheni ipi itagi United States of America gaku yepikana gotu agusgo she Iran gaku yepika sasa nuclear la pelpe monya na agupta shni pi agpo shakyu hipo glokilo Israel gaku na Iran gaku nuclear guchna num la pelchekyu a kthula bom akumto she vesvese ipi Eno, Iran gaku na pana nuclear bomb la phel chekiu a Natan nuclear station ipikiu hipo ye nuclear la phel chekiu a igona kije lakhi ke ipi asa kite no pikiu no Israel gaku no Iran gaku lo nuclear bomb la phel chekiu a ko attack chi chekiu gong no Iran gaku no aiga alo pana nuclear bomb la phel chekiu a mla phel vai eno tleno nuclear bomb la cheni ipi Eno Israeli Defense Forces gushmi ko na pikiu no sala no new Israel gaku no Iran gaku nuclear bomb la phel chekiu ako attack shive mo ke pusaye Iran gaku no pana Iran gaku nuclear bomb cheki pungu la phel benia ke ipi itagi Israeli Defense Forces gushmi ko na pikiu no ningo Israeli Defense Forces gushmi ko no Iran gaku nuclear bomb la phel chekiu akolom akum to she bomb vesu chekiu hipo ye Iran gaku nuclear bomb ko launo new Israel gaku su shopen kiu gong na ke ipi Iran gaku na nuclear bomb kaha kilamo Israel gaku alo ado dola bomb vesu cheni ipi eno chala no mo Iran gaku no nuclear bomb la phel ke pusha ye tie Israel gaku gam no igona akum sa ku lakhishina ke ipi Israel gaku na Iran gaku nuclear bomb la phel chekiu ako akum to she attack shive kiu gong no Ayeghiqha la agaku to mo no Israel gaku igona akipimi cheni ipi Eno Russia gaku President Vladimir Putin ke Israel gaku igona akipimitse ipi. Eno Russia gaku na United Nations ogisla Israel gaku akipimitse kiusa ke ipi. Eno Israel gaku Prime Minister Benjamin Netanyahu no Iran gaku mi kumtsivila pikiuno. No Iran gaku sakpeto Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei yekpel hoksa hipo ye tavepe masai ipi. Eno overkiu chalalo Israel gaku Prime Minister shichekiu Naftali Bennett ge Iran gaku mi kumtsivila pikiu no Ayatollah Ali Khamenei yekpel hoksa hipo ye tavepen kiu gongno nungu ge new Israel gaku sasa kumtsa shano tavepe masai ipi. Itage asa Kithe no pikiu no Iran gaku mi timik to mono pana Iran gaku sakpeto Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei yekpe aloche moi ipi. Eno Iran gaku sakpeto Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei hipo ye Iran gaku President no atu shani ipi. Itage asa Kithe no pikiu no kagi lokila ye agagaw ko no Iran gaku so aye peche kimo Ayatollah Ali Khamenei hipo no chirutoko lota chetakum pe lo Iran gaku gagaw ko so agushi lo tok lu siveno pano Iran gaku lo aye petuve ipi. Eno pano ishik tolo mo Iran gaku sakpeto shaphe ipi. Itage Reuters sa Kithe no pikiu no Israel gaku na muchulani chalalo no Iran gaku nuclear facilities nemga kichekiu apolo bomb vesu kiu liki kumono Itage Israel gaku gushniyo kono Iran gaku klolo aige alo Iran gaku gushinano kichekiu alakilo akumto shi bomb vesu ipi alo tipolo Israel gaku gushinano surface to surface missile ipikiu bomb kongo cruise missile bomb kichekiu ani ipi ena tipo sushonya na ngoche kiu Iran gaku gushimi tipako kumtsege Israel gaku gushimi ko bomna recapitulative kawai ipi ena tie Israel gaku military spokesman shakiu Brigadier General Afridef na ipi
Itagi pano pikeu no Israel ga khu ngo Iran ga khu na ovekeu pinedo muchola ni chalalo no ishik tolo agusha kiu hipolo Israel ga khu gushimi kono Iran ga khu gushimi ko dolo kijemi bomna vekapiti veke ko ye agi kihila muku shose vai epi eno Iran ga khu nuclear scientist ni timi toku agkha ka vai epi eno tie Israeli Defense Forces gushimi pikla vai epi etagi Israel ga khu na pikeu no New Israel ga khu na Iran ga khu gushina no khichekeu a kamcha shipsa khabets nya phe ipi etagi Israel ga khu Prime Minister Benjamin Netanyahu no pikeu no New Israel ga khu no ni ga khu fighter jet kiu ko pe thano Iran ga khu capital Tehran phugi so egona arguments nya phe ipi etagi asa Kithe no pikeu no Iran ga khu capital Tehran phugi lo surface to surface missile khichekeu a loge Israel ga khu gushmi ko no agushi kiu pe thano bomb vessel se ipi eno Iran ga khu gushmi ko dola sakpe mi ko ki loge Israel ga khu gushmi ko no bomb vessel se ipi Israel ga khu gushmi ko na trakani chalolo no Iran ga khu nuclear project kamingo Iran ga khu Ministry of Defense headquarter kongo SPND nuclear project headquarter ko loge bomb ko mo vessel se ipi eno Israel ga khu ngo Iran ga khu na agusha kiu hipo ye Russia ga khu ngo Ukraine ga khu na agusha kiu no akum to shewai ipi Israel ngo Iran no agusha kiu hipo no atsala pungu shewai ipi eno Israel ga khu na Iran ga khu sa su agusha kiu hipo ye tave peni pi kam su chamoi eno Iran ga khu ge tave peni pi kam su chamoi ipi ove kiu pine do lo Iran ga khu gushimi ko no Israel ga khu Tel Aviv phuilo missile to mo vese kiu lo Israel ga khu Iron Dome gushna nu na Iran ga khu missile vekamba khamla kiu khami ge ani ipi eno Iran ga khu missile khami ti pakono Israel ga khu defense headquarter la akoto nem ga to mo ship saba sai ipi tigaun no Israeli Defense Forces gushmi ko no amkul kelau no Iran ga khu defense ministry headquarter tipo ye trakani chalalo no akum to shi leve che ipi etage Reuters sa Kithe no pikeu no Israel ga khu na Iran ga khu lo aige alo nuclear bomb la phel chekiu a lakhi ye ship tha khamla na phe ipi eno a tipo ye fordo ipi Israel ga khu na Iran ga khu lo aige alo nuclear bomb la phel chekiu a tipo ship tha vets nen pi kamsu chekimo aige tipo alo akum to she bomb vessel kepu kahana phe ipi tigaun no Israel ga khu na bomb igona akum to tle na vessel vets nen no United States of America ga khu vila bomb ki je ko khuvai ipi eno United States of America ga khu ye aige tipo alo akum to she vessel kepu bomb akum to mo ani ipi ekimo United States ga khu na bomb igona akum to tipa ko Israel ga khu snis mo kila kumu kha thamla na phe ipi eno bom igona kiji tipa ko khapu kepu ga no agushi kiu igona kiji lakhi aveu pusani ipi ekimo United States ga khu ye bom kiji tipa ko khapul kepu agushi kiu kotomo ani ipi ekimo chalanamo United States of America ga khu no bom kiji tipa ko ngo agushi kiu kiji tipa ko Israel ga khu kepu shaye United States of America ga khu ge Iran ga khu sa su agushi kiu kepi kisu ve kepu sinani ipi tigaun bom kiji tipa ko ngo agushi kiu kiji tipa ko United States of America ga khu no Israel ga khu snits mo kila kumo kha thamla na phe ipi etake asa Kithe no pikeu no Iran ga khu la fordo ipikeu a hipolo uranium kto mo ani ipi eno uranium ipikeu hipa ko ye nuclear gushina num la kela akhoto she pe tha che ke ko ipi etake asa Kithe no pikeu no Israel ga khu na nuclear gushina num la che keu a ko shupsa ke pusimu Salanomo Israel ga khu na fordo ipikeu a hipolo uranium kumcha shupsa mo ke pusa ye Iran ga khu na ku dolomo etage nuclear bomb la phel ke pusina ni ipi etage Reuters sa Kithe no pikeu no ishi to lo Iran ga khu ngo Israel ga khu na agusha keu hipolo Israel ga khu na Iran ga khu amiz lu chekeu a khu amiz shikim te chekeu a to mo leve che ipi eno bom lo no ami pe keu no amiz to mo pitile va chai ipi eno amiz me ikuke putani ipi pe ipi ishi sa Kithe hipoto nong kam chishkim thi